Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kadai kesian ke Baningkong ya ke Ram Krishna Mission Secondary School Menliam, banpoi syakatop, jong ke top 20, hak ke eksamen matrek, nadu ba kani ke skol, kelas dang, ban yakon ya kani ke eksamen, nadu usnam arhajar iwai sheneng. Ka balari hon karluki, kadai ke kena puli na kani ke skol, ka balapoi hak ke kerdan, ke bahan rew, hak ke top kerteng jong ke top 20, hak ke eksamen SSLC, menta usnam arhajar arpo, ke balayo sanspa sanpu armax, na ki hinrew tuli ki subjek, bat ke yo distinction ya ke subjek English, Science and Technology, Social Science, Health Education, bat ke khasi. Ka Batisi TV kalayo banyi kendo markmat bat kini kesamla ringkat ke jinan lang kino hikai lembat ki kimi ki pa jongka. Kani kesamla kalapan pau ya kejing angnot banlong doktor, bat kalajiet ya ke science stream ban peteng ya kelas 11 bat 12. Kesamla balari hon karluki kalaito bahkan peteng ya kelas 11 bat 12 Haram Krishna Mission Sora. Bat kalayo admission lupa nadu shwa ban permena ya kini ke result. Kani kesamla kalapan pau ya kejing jongka namar ba kadai kalongyeng ke badong. Bat habaya keren badu kupa jongka uba prantes marbanyang ula jau umat bat yam rang ba namar ba ka yeng kesem kadan hapdeng ke jing nakadaw ba mau kumu kupa jongka yeng umla banai bela let sngi namar ba udan hapdeng kamet ke bashitom. Bat ya kijing don kam la pendap da ke kemi jongka yeng ka kong rihun lang karluki ka baem da ka balik belasngi. Habaya keren bat ke Batisi TV ukpa jong ka balari hon karluki ulaong ba tip show komno ka khon jongki kan long namar ba ka ban ka jingdong handrai warla kata ka kemi jong ka balari hon kamdu mensiem bat ka bu ya ka thong ha ka jing em jong ka bakan pun urlong ya ka jing thrang bat ka ji angnot jong ka khon jong ka banlong ka doktor. Sebab result te ngaladan expectation maba kani snap em balada pro snap ngaladan statistik lada record e hate te expectation te kaladan hi pangan don kertangi terakhir ni katon kembangan kelamut pekan penganuan komunikasi keman kini kita dari dalam sisa kayaknya nomor mengiru kita tersitam lem hibat ngah jika ada kelas dalam sengotu mabangam dan tutor mah dalam sengotu ngasih kelibin kini hikai ngasih awan podang setiap kuntung kelibin kini ka do di ngasih kelibin kini hikai ngah anggo sisa kayak gini bandingkong aingo yuk belai mapa dia dah kasih kerkucuk uhi ma dan kemudian malang pulang sekolah deh si pawit ngerti apa boleh baca komentar bad lada deh kisni badan holiday untuk kemudian sengi ru lada lap untuk maju praktis ini kimat yang tu deh akhirnya kapai akhirnya ibit deh mapa jadi nak kerja produk tu mah tinggal akhirnya ibit bad email ru ibit belasmi baru te nginong kayo badruk wa natare sitam kay da beta chungki no cintra sitam chungki nagbaban siyo kalian te ki da cintra sitam chunga kong atas wan ayu play alam isi jeng em di number di number khon pergi jeng kulai antam itu pa dan pergi jeng rok jeng guna antam jong ling mla ro mantre banula panadan jeng na kamat bersabali tanga su angu boleh lam saja lagi siang semula su buat rumah bersah sekolah kon nama apa la hab simbol lagi di kami labun senam mula masuk song bayi teman-teman nang la jam sebelah senang la sebelah kang basuk macam kam stong kayak mana ya boleh Makat aku mundur ya masuk. Masuk mengaku lah, pasti ini. Boleh boleh kalah. Dah kenapa lah? Boleh. Boleh langsung lah. Langsung tak boleh hangat sekali saya. Kong iya nge engo yo beli kan ada dak bor ke chong beli hai pokok pos kene thong di kham tam iya ru min kong iya nge engo ya kino hikai kai di la teresitam beli hai cikersia ni kun ke chong hai bukan pos duk kene ka thong ram de kita kicing kersian chong kino hikai kicing jadi hikai ngelik to me ngalong bodi
ngamnang kan institution ni bagi kita school. Habaya krenpat bat ka headmistress jong kanika school ka kong IC Dora Nongrom kalapan pau ya ka jingsung keman bat ka jingsung sarong ba ka Ram Krishna Mission Melim kalala ban poi syaka kedan ka ba Syahmat bat kalala ban tam Syahmat wat ya ka Ram Krishna Mission Soraru. Ka first batch kan kata long bas tam ya tamatrik di arah cari weimu ke jingpa jong ibala ka penkemen hadu kata-kata yang ingin hikai ka bagi melak syuk ban batai ngila kami lenti ya ka result ka babhana i but nitang syuk ya ka result jong i menem step ka penkemen yang i ka bang baru kena hikai ngim dan ketian syuk ban batai ya kata ka jing kemen jong i ka jing kami lenti jong i kalau ulang ka jing ai ku boleh ka bakal pang ngakwa ban pensmo menta ka dai ningkong hi yau boleh trai kan ba uba la ai ya ibala ya kamet ka phat ka bakot ka bakhan ka ba inla ban dep hai ka exam chung i bat ka ba ila wan ra shisha yang tau so jong ka jing men ha ka ni ka school chung te ka jing ai ku boleh ka bakal pang ka le chi ibala nama ibala hi de khna ibana du nasri pu di hang ni school jung hadu ba internet mentaya ka SSLC exam bat ka jing tre shitam jung i la yu ina du ba idang red hadu mentah bat ka ka ba dapen kemen hadu kata yang ni kalong ba ibala mdei ba idadan ya kata ka extra tuition jadi tang ka ba iyo lu tang na school tang ka ba iyo na school kata ka ba wan ra ya ta kata ka usok jung ka jing kemen yang ni mentah kajing ai ku boleh ka le du syak kino hikai jung i baro nadu kino hikai behikai kelas nursery hadu kino hikai ki behikai ki kelas ki ba khamsha jrong nama ba ibala iwan nadu nursery te lada amdehi na kitu kino hikai nursery ibala inum la wan long kumli ko ba ilong menta kajing ai ku boleh ka bakar pang ru ya ki kni ki pa jong ibala ki basanya ya kan ni ke school kajing ai ku boleh ka let ru sha i Secretary Maharaj jong ka Ram Krishna Mission Sora i ba da tre shitam i ai ki training yang i kino hikai ba kum no ngin la ban hikai kham ha shushu ya ki khna jong ni bat kani baro ka wan ra shisha ya tau so jong ka jing job mentah ka sni ni dan apin nyong i khna ni pha mentah apin nyong i khna ki pas art wing ki ba khlam pas ki dong ngriu di Maharaj Secretary Maharaj menem setiap mas ni ka result hi ila phone yang ni shani bat ila ai khule ya ka jingde ba jong ibala bat kani ka jingde jong Secretary Maharaj nadu ba iwan ini Secretary Maharaj nga bangi hang ni ha Ram Krishna Mission ni la judan ya kata ka jingpen ya nang thi na suara ka bari headquarter ha ka bangi don kajuk ke examination ya baru ke school RPM kajuk ke question paper but kajuk ke syllabus ya baru di penyak bet nang tie di ka kani ka peni kan cisha yang ni usok jong ka jingjob menta bangi sayo ya ibala ba ila ban kampas bha ban ya ki kena nang tie na po RPM sora kani ka coaching ka judan bet man la usnem cha sora dia ikidan ki kena nang ni nak na po school jungi kitu ki kena ki ba khamla ban de khamha ya kitu ngi jupha ya ki sora ki julai kum tu ka potlang shibanai kum tu ki julai ban sa chathie ba ki juyo ya ko coaching hang thi ha sora bat hang tu baro ki kena jong ki RKM schools kumut ki dan kita ki kena bangi la select ni ki different schools jungi bat ngi jupha ya ki thi sora bat ki juyo ya ko coaching hang thi